clear tu te chibai ule Hamas firfiak ten Gaza Strip patranga Israel an bei thu le Israel in a chan let ve ngal thu kan ria in chu khovel chanchin thar luat tu ber pakhat ani me kani a tun chum video a hian mani deuh mai thakalta September ni somni pahnia UN General Assembly General Debate a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu thusai malsom na le an chia du thlan tur an nei thu asoi mizo tongin kan ngai thlang Mr. President kalome pile pu le thian te u kum sang thum kalta dai to a khan Israel fa ten ram tiam man lu don la in roi tu ro pui mosian an hne na thu asoya an valua tu rama chuan tlang pahni in ma chona om malsom na om na tur tlang gerezim tlang le an che om na tur tlang ebal tlang an va mu tur thu shilin malsom na le an che in kara an du thlan na chuan an nun chho zel dan tur le an din mun tur a shil tur thu a shila chu du thlan na malsom na le an che in kara du thlan tur chu vo in thleng hian Israel fa te mai ni lo khovela mi hring zong ma chopin ala om renga chu kan du thlan na chuan remna le muan na ra chua malsom na le thil tha tam tak kan dong don nge firfiak na le beidon na ra chua tharum tho na harap thlak tak kan tuar jok don ti ashil zelang kumnga liam ta a he do sana ka thu soya Iran ro rel tu te nun ron na le lalan shot dan rap thlak tak an ram mi puite ngei le Middle East huam chung mai ba ka khovel pum ta na an chia han ni dan te ka lo soi lang to a chuti la in chumi chuma vek chuan Iran che danin malsom na ro pui tak a thlen thei dan tur po ka soi tel tho chumi chuma ka thu soi pakhat chu kan chiar non le ange Iran che dan hian Israel le Arab ram tam tak tun ma la om ngai lo le kan be sei phak lo khopin min hnuk na yin thian tha min siam me ka Israelin Egypt le Jordan pela thenom Arab ram dang te thleng pha ka rem na huang a zau thei hun alo thleng thua yang tin ka lo soi ani kha chumi hnu chuan khovel huap hruai tu sang te ne na meeting kan nei na tam taka Israel le Arab ram ten hlok na in trom thei thil tam tak kan nei thu le chung kan hlok na in trom thei thil tam tak te chuan kanom na bia la hian rem na le muan na huam zau jok apian tir zel thei ka be sei thu ka soi thin ma se chu ka be sei na le ka thlir dan chu mi tam takin min trom pui lova kum tam tak chung rem na siam konga hlo tlin na ha om thei lo awangin an be don san to engwangin nge Middle East a rem na siam tum na hi hlo tlin thei thin lo kan ti chuan pom dan le ngai dan dik lo lian tak pakhat an nei wang ani a Palestinian te ne na in rem na tluan tling kan nei masak phot lo chuan Arab ram dang te ne na in lai chin na tha kan nei thei an be sei phangai lo ani Palestinian te ne na kan in rem thei nan ke ngei po hian hun rei tak kalo be ve ta a chuti la in Arab ram te ne na in rem na thuthlung siam kan tum chung changa Palestinian ho thu a om tur kan ni lo ti ero ka theng hil ngai lo Middle East a rem na ha om ani chuan Palestinian ten na satakin an chhor ve ngei don ti achianga chuwangin rem na siam tu te zinga tel ve ngei tur po an ni ti ka hria ma se chu rem na thuthlung chu an du ang diaka siam thei ero ani lo thung Arab ram te Israelin rem na kan siam pui hnem po le Palestine ne na kan in kara po rem na siam thei na kong a in hong zau ze lang ti ka hria a ani na taka chuan Palestinian te hi Arab mi pui atanga za a pahni chau an ni Arab ram za som kwa zetin Israel an huat rona an ebron reng ani chuan Juda te ram hi dang chatin an ti chevek thei ani ti Palestinian te hian an ringa ma se hetia Arab ram tam takin Israel ne na in thian that na han siam tak zela hi chuan Palestinian te tan po Israel ti chiat du na thin lung da bova rem na nei pui tura ke pen a om to via win ka hria
Middle East rem na thlen theina tura ka hmalak na le ka ngai dan te kum tam tak chung chu expat in ti ten min hnol sak to thina chung expat te chuan an ti dik lovani an ngai dan le an hmalak na hmanga kum som hni panga chunga rem na thuthlung siam hlotlin pakhat ma kan nei lo la in ka ngai dan le ka hmalak na ra chuain hun rei lo te chungin hlotlin na ro pui tak kan changa kumsang ni som ni a United States malak puina in Israelin thali chungin Arab Rampali United Arab Emirates Bahrain Sudan le Morocco te remna thuthlung kan zia pui man chu remna thuthlung Abraham Accord chu Israel le Arab ram te chanchina lungphum poimo tak ni in chu in remna ra malsom na tam tak chu tuna mu thein aumeka commerce energy water agriculture medicine climate le fieldang tam taka heng kan thurwal pui ramtenen hian in sum don ton na kalpuin ara chua hlutak kan chhor theva Israel mi makta duai khat don lain tun kum thum kalta chung hian United Arab Emirates an tlo to a ni tinin Israel mi ten tun ma kum som sari chunga an lo ti the ngai lo Arabian Peninsula thlokanin Gulf India Australia le ramdang sang te azinnan sum le hun hlutak an safe theita bok chu mai ala nilova Abraham Accord hian Arab le Juda te inkar zawlu tuktizim turin thilro pui tak ati a Dubai khopuya Juda te dana in nei na mutur aum ta deu renga Bahrain synagoga Torah school hon ni in Casablanca khopuya Moroccan Judaism Museum tlo tu khwalzin tele United Arab Emirates Arab zirlai ten Holocaust chungchang an zirlai han mu te hian Abraham Accord hlutna le hlotlin na alang chianga he Accord hian remna kumthar lo thleng tur khowar ma hruai me kani tin tuna hian Abraham Accord ai ma ahlian le poimo tur Israel le Arab ram te inkara buaina zong ti top thei hial tur remna thuthlung siam turin Saudi Arabia nen kanin dor meka a hlotling theiani chuan Arab ram dang Palestinian te po telin Israel ne na in remna le in lai chin na tha nei tir turin apui nge yanga Juda sa khowwan tu le Islam sa khowwan tu te Jerusalem le Mecca khopui Isaka tha te le Ismaela tha te inkara in riat thiam ton na le in pom ton na boruak tha asing chuak nge yang heng ka soi in remna thuthlung zong hi malsom na hara ro pui tak ani tin cholkar nikalta mai khan malsom na dang pakhat kan hu belbok G20 khom puya President Biden Prime Minister Modi le European le Arab ram shwai tu ten Israel Arabian Peninsula kaltlanga India le Europe ram te thlun zom tu tur corridor ro pui tak siam ani tur thu an puanga tui pui le khomwal paltlanga chu corridor chu pe fel ani huna mishing vai bel cheza ni chuang zet te tan na satakin thilman ati hniam sak theidona chu tiang project lian le ro pui hlotlin tir theitu ram te zinga kan tel ve tur hi Israel tan thilro pui tak atling Israel hi Africa Asia le Europe khomwal pui te kar che a om kan ni awangin tunma kum zabi tam tak chung khan akal pel tu rorel tu le ram op tu apiangin an ram zaunan le an man ro poimo atan Israel hi an runin an lo op to thina ma se voina in mel mak na bang kan chut chiat nu in Israel chu heng khomwal pui sang te inkara remna le malsom na thlen tu ram poimo tak kanita a Saudi Arabia ne na kanin rem na hian Middle East thar asiam ngei do na ni ti ka soidu Middle East dang lam na thlen tura kan malak na sat zia in ria thiam theinan Israel ram din na ni kum sangkha jakwa somli pariata
Middle East lim thla ka entir du chewa sangkha jakwa somli pariata chuan Israel chu ti hian ramte takte tu ma inan tlo po lo le sum man don pui du lo ama ho em tu le ti boral vek du tu arab ram tena an hual vel ani a hun na local zela thenom arab ram te in rem na siam pui zelin Egypt le Jordan ne na kanin rem nu in sang ni som ni a arab ram dang pali te Abraham Accord kan sign pui le a tuna Saudi Arabia ne na kanin rem ruala Middle East din muntur hi kan enti rang cheu awa in in thak lok ani ber mai in mel mak na bang vochia in remna le mal som na ha thlen theinan in u naw na tha kan pian tir me kani kumnga kalta sangni som pariat September thla a he stage cha thu ka soi khan Iran nuclear an cherap thak tak mu tir tur chewin marker sen karon mang to kha ani a voina ve thung chuan Middle East thar piang meka malsom na haro pui tak lo lang mek mu tir tur chewin he marker sen hi karon keng vele ani Israel Saudi Arabia le kan then omram dang ten tuna hian mindai dan tu bang kan vochia mai nilovin remna le malsom na hausak na thlen tu tur corridor United Arab Emirates Saudi Arabia Jordan le Israel te kaltlanga Asia le Europe khomwal pui thlunjom tu tur kan siam don ani a danglam na ro pui le khovelta na hriat rengtlak tur thil poimo tak ani hetia remna le muanna in ram alak belzel rual hian Palestinian te nen po a remna dikle omzenei kan nei thei thuai ka beiseya chuti rualin remna hi thu tak be chan chawin na piang theya dot thu le juda te ti mual phowa pu ming chiat reng na te hian remna asing lawang ti voin hian ka soitel du bok remna nei an du ani chuan Palestinian leader Mahmoud Abbas hian juda te rama juda mi pui te rap thak tak le rong taka nuai chimi an ni theina na phiaruk na thu a the dar thin hi ati top turani Hitler khan juda te swat du na ril ru apulo ti in tun hnai maya Mahmoud Abbas hian asoya asoi lo top tur asoi ani remna nei an du ani chuan Palestinian Authority hian mi fir fiak te choi moi an ban san turani a juda te thana tura fir fiak te hne na sum le tanpui na an pek thin te an ti top vek turani tin juda te suat rem vek du na ril ru shim hi khoi hmuna po hnolin a om turani a dinglam mani emo veilam mani emo zirna in sanga pun khom na in ro pui chunga ani emo United Nations pui pun na in chung nge ya te po ni se chungai dan le pom dan te chu hnol vek ani turani Palestinian te nena kanin kara rem na om theinan chuan Palestinian te hian juda ten keima ni ram ma sanga changa kan thla tu te ram he Israel rama nge hian ram nei turin dikna le chanvo kan nei ani ti an poma chumi mi la anin siam rem phot chu angai Israel mi puite hian rem na nei turin na satakin kan be ani ti ka hril du bok chewa keipo hi chu tianga beitu le rem na lo chuak tu te zinga pakhat chu kani kumsom nga kalta khan jakhan juda te veng him tura sipaya kan tran lain keile ka thian Israel Special Force akatan puiten in dona mual sang-sanga kan nun na thapin hlo om tam tak kan ma chona Suez Canal tuilum veng atanga vurin na bom kha luk harmon tlang thlengin Jordan lui kam atanga Beirut Airport chuat char tak thlengin operation sang-sanga kan lo tel to chung ka thil ton sang chuan in dona man san zia min hriat chian tirin remna le muan na hlut zia min hriat thiam tir kasi pai thian pakhat kabul chia ka hlum mani a adang pakhat ka dom hlum thak bok tin in dona ka unau pa ka chana ka ma a vuiliamin na om in dona an cherap thak zia mimal taka tuar tu ten
rem na mal som na hlut zian hre thiamin an ngai hlu thiam ber thina chung zinga chuan keipo hi katel rem na le muan na hlo chuak turin harsat na tam tak pal tlang tura om ti ka hria a ma se eng tianga harsa po ni se Israel ram tan le kan mi pui zong zong Middle East mi pui zong zong in mahun eng zok le thazok kan nei theinan kati theya piang kati zel do na Middle East rem na le muan na haom theinan ka ma thlir te nimin pia mai khan President Biden ka soi puya ani po in tha min ti puhin min phur pui hle President Trump pa kai suaina a Arab ram te ne na Abraham Accord kan sign ang khan tuna President Biden a kai suaina Saudi Arabia ne na in rem na kan nei le thei thuai ka be se ya Saudi Arabia lal Crown Prince Mohammed bin Salman te ne na thokhovin kan mi pui zong zong te tan mal som na ro pui tak kan thlen theiani ti chiang takin ka hria chuti lain thian du tak te u he thil ti sukuk tum tu le ti chiat tum tu hi anom ngei don ti chu in hriat sa vek kha Saudi Arabia ne na kanin kar ti che thei turin Iranin an ti theya piang an ti hre don lova min hlo cham tir nge ya tum don ti kan hria vo in thlengin a hel pol le fir fiak pol te tran puinan le thom that nan Iran hian cheng thluk le ding on tam tak ala seng chun zom zela Middle East Europe Asia le South America mai po ni lo North America thlengin fir fiak a chet na ha zo bel zela US Secretary of State le National Security Advisor te thlengin tha an tum hialani a heng te hian Iran nun ron zia le an thil tum rap thlak zia chiang takin atilang khovel pum man ti buaya an rig rap mai ba ka an mani khwa le tuite ngei po azate lan thatin asangte lan mana an missile le drone program te mangin Israel le kan thenom Arab ram te min ti thai renga Ukraine na po Iran drone te hian thina le chiat na na satak a thlen ti kan hria chutiang ani chung chuan Iran chung thua hian khovel ram sang sang te ngai dan halai nang tlang thei chuang lova kumriat kalta khan khothlang ram lian le thil ti thei ten Iran in nuclear deal anin rem na dan te abo chia ni chuan Iran sarkar an rek tur thu an soya mase tu na Iran in dana bo chechung po in an la rek si lo wani Iran in nuclear ral thuam anei kan du lovani chuan he nuclear deal hi ti dang lama Iran sarkar hi rek be atrula tin chu mai chu ni lovin apoi mo bera Iran hian nuclear manga vo na adon nge ya trulbok Israel Prime Minister kani chung chuan Iran in nuclear ral thuam anei lo na tura kati thei ang zong zong kati vekang ti voin hian kapuang du bok chuti lain Iran mi pui huai sen tak tak an sarkar lal shot na du lova zalen na suala han nun na thapa kot thlera au chuak te hi kan thlopin kan tan pui turani a anni Iran mi pui tak tak te hi mahun tha kan nei theina na kan tho pui tur te chu anni kum sang tam tak kalta Israel fa te ma a mosian du thlan tur lo chop chua sak mal som na le an chia kha voina kan ma po chopin na oma fing takin ni thangang u Iran nuclear an chia ti top tura kan huai sen na lan tirin afir fiak na le apong por na ti top sakila buai na le hlau thon na reng renga khat thin ram muan na le mason na le mal som na om na rama chantir turin Middle East thar mal som na ithenang u kalome hetia Israel Prime Minister in mal som na thlang tura khovel hruai tulian te asom lom lom lain Hamas ho chuan an chia an thlang lui le ngatani a aman an pek tura sang via vin harin om update nga ya om mani chuan update zel te po kan tumanga tunata ne ro chuan heti chin hiniri se next video en mule theu kan tum don nia chumi ma chu mang thale ri vek phot ule